yak ba yak thamcha angke kebo ongkulogo usuzak tonggola kebo masya maniya tonggola otong ke sebjurawo buni hasini kothama ba tripura hasini kothama tabu kisha juda buni hasibo corona paraste lockdown shimi angi manphano tripura haste wo tabo corona virus no ke nani lockdown bage samung hu kuri ajumu kuri nani hani bai hasik tripura wo tabo kami wo bial klai kujang bangku kha Obuti bial nangi tongmani jarabo yak foloka kha kuwarti prasaro Rajasthan Banasthali Universityo poriwi kuchukbe ni rungmarite phaijak dolcha ti prasa Rwngkwrwngrok thanai April chiba sal maribo chalita edisi village khobja tale khun koloni chalita para Jampuijala Amchaio thangi khungchuku chi tham Nukhungno Jampuijala Chubaikha ochuba monote shatani tabu tripura rungno yogo hindi pedego HOD ni barjawo tongnai Dr. Milanrani Jamatiya saka Ani mungke Dr. Milanrani Jamatiya Tripura Universityo assistant professor khadani joto takhukte bukhuk songna ani khachang mungte je ani khachukni khunumung hamari yapharo tini o kamiyo jeng phai sok phai lekha thela khung Jampuijala block 3 number colony wo phai sok phai o hongke oran wo phai sok phai mani main karan angla ha tabok to hayung kitingwi coronavirus hi nokbar haya si sawi jotoni kopalo no jora haya sokhaila o jora haya no jeng joto bahake lairo nai bahake kate nai jeng tabo hayung ni joto bororok me palmaya angui tong balang chalai ma tong orani bisingo si o jora haya no lairo ani bagai hagotor no naikhlai nai ro haste no naikhlai nai ro tangkhor okra borok ro adong ro lockdown hi hongwi roma bai jeng joto nukhungno ba nok bisingo kami amchaio ba hasteni simani bisingo jotoni phaijak angui mathangla oma haini bagai ne jeng tabok jotono bial ke ma tonglaila ha jing jalo kalailai ma tonglaila ha oma hai bisingo chini takhuk tei bukhung song chini bukung bara bosong ro chukthaya borok ro bacha thamaya borok ro tei bujing jalo kalai ma tongla ha omono nugui omono silaiwi omono wasok laiwi ne jeng tini je Banasthali ni pass out burui ro oro chukjak botongu chukjak ya botongu chukthaya botongu jeng IB behne hi bodol kaisa khamani tongu jeng burui bodol oro niwo around 38 ladies rok tongu jeng ma sok laika je jeng suktui haje jeng chini dofani takhuktai bukhuk songno maikhosa chawi phade khakchang mungrok mano tui khosa nunglai phade kisa kachang anglai mano hi jengwa sok lai jeng tini o kamini ani sinimani borok ani dada Bisudev Burma boni source ke jeng angna howe or para khungthani bumung na hokha jechini chukthaya takhuk bukhuk songni 3 number colony thela khung 2 number te or थाइपोलक तमासियाने चालिता बारी होजक ना और नो तुई थाइपोलक कामी होजक और कामी खुंथानी चिनी चुकथाया चुकजाक आफन बिरुमान कलाइवे जरा हायाव कलाइवे जोंताबक याकुं याक खाजा खाय अंगलाय तंगायला हा सामुं माया अंगै चिनी नुखुं किसा सुगिया अंगलाय तंगायला हा के बरक बाय चिनी हाजाक मुं याफा लाइवे माइखसा चालाइवे दे जों तेकिसा याकुं राग लाइजा मानो teki sade wangsok maka ha chini langma mo toi phai mano hi chung oroni wo IB bodol ni bukhuk song ni chubachu mawi chung oroni wo sok phai ang dofani joto takhuk tei bukhuk song ang siwo joto no je chuktei joto bodol samung khainai bodol angkha kormachari bodol angkha je social service khainai bodol angkha joto no jani ja chuktei joto no yapuri kaisa agogui dofano chuba laiwi tongo afano chini tripura hastewo masogui naila hangke umhai kami kobang ma tongkho je jagawo sarkarni mathai rok bo sogiya NGO rok ni mathai bo sogiya te alada chikon makon chung haike IB rok hi bodol khanai borok ni bo yak sogui sogya tongo yapuri kaho sogya rok tongo borok jotona angtini saklaiwo koijawo
कि फायदि जों हाय गामि रगनो तैबो नायतुगुइ जे जागाव बैसग्या अरनो जों सगलाय जावानो माइखसा चालायै फानो बेरमा बतैबाय फानो फातिसा अक्सुपुंलाय जावानो हि फायदि जों आगगलायनाय दखानि जत ने हामारि मावै जोंलाय ताबक गामि खुंनै खुंथानो आसुक जरा फानो जों तिनि माइखसा याफा लायमाद्र अंलाहा बेरमा बतै चाद्र फानो जों खायलाय जामालाहा अमनि बांगै नायख्लाय तंनाय मतायनोबो हामारि याफाव हास्तेनि जतनि दफासरगनि हामारि मामानि बांगैबो बनो आं आइबिनि ओंगै जतननो हामबाय तै खुलुमखा याफाल जाऊ अच्छा अंका बाय और तो बागलाय फाइकिया 3टा पारा कॉलोनी 2 कॉलोनी 3 ताई चलिता पारा नै बागलाय माने तै थाइपलो गामि कयजन परिवार न फैमिली न बाखा और निवा जे लिस्ट रहजाक माने नांकुकमा नुखुंनि लिस्ट रहजाक माने 85 नुखुंनि लिस्ट चिन और सवैखा अंके जोंबो ओ हिसाबैनो जुगालै फाइलायखा जे जों सुक्तैखे अंके जों 85 फैमिली न जतनो न माइखासा चादर माइरु बेरमा बतै फातिसा चादर 200 ग्राम माइ बेरमाखे जों बागलाय जामाखा ओंखाय नों तो साका जेमन जे एनजीओ जे साख्रि खायनाय इंको खायनाय फाय बसकांगो फाय आवगुगै जतनो न हेल्प खायतो नों तो अरनो निनि कक बाय तो अलरेडी नों बरो रकनो तो मेसेज कन्वे खाय रखा ओंखाय बाहाय मा तंग बाय नों अ जागा फाय बाखन मानि परे बरो रकनो नुगै नों बाहाय मा तंखा आं ओ गामिव काबगनो फैला सक फायव हाया आं प्राय 8-9 बছर रंगै आं ओ गामिव फायवै तंगु ओ गामिनि कयेकजना नुखुंनि बरकनो आं सिनिउ बरक बाय आनि क्लोज कन्टेक्ट बो तंगु चिनि ताखुक बुखुक कुंबारा रकबा दुनिया कतर नुग्या ख हायुं कतरनि बिरमां नांमा रगनोबो आसोचों नगबारबो सिजाक याख सावानि थांका हंखेनो जों एजुकेशननि अभाब बाय दुनियाव तमा चलै तं नेटवर्किं जेता तं ताबो सादि ग्लोबलाइजेशन होनो जों एजुकेशननि फांखा फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन फांखा नेचरनि ग्लोबलाइजेशन फांखा अमरक खाय नगबा रगबाय जों कचाल तं खता फानो हंके चिनि ताखुक बुखुक सं नि नुखुं रगनो नायै बरबाय कक सावै बरनि कचारो थांगै मालायमा नि उल आं अम हायनो मा जङो जों तेबो जुबाचु नांख सरकारनो नायसगै तंमा बाय नायसावै तंमा बाय जों चुगलायाख चिनि बिसिङो जों खासि लायवा नांनाय जे चुगजाक बरक बनो यापरि याकासा याकानै हिंबै चिनि करै बरक न चुग्या बरक न जदिसि याक तले हिंया हंके चिनि दफा सालाय मायाख बुइनो नायसाय तंगै चुग्याख चिनि बिसिङो जों तेकिसा खासि लायानि नांख बुखा वारलायवानि नांख अच्छा ओंखाय बाय तो नों तो साइड थांका अ जागाव तो तिनि र फाइमा तो बनस्थली यूनिवर्सिटी पास पीपल माने बनस्थली वो जागे पoriwi फाइने र बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान निकक सावानि थांला हंखे आं फारैनो खावारै फायु खाथां सावै फायु सावानि थांका हंखे जों बनस्थलीव पoriwi फाइने दिनि बुखुक सं जोंबो चुग्या नुखुंनि बरकनो जों 6 बছर 7 बছर 8 बছर फर जों सरकार बाय नायख्लाय जागै जोंनो चुबा चुरनाय चिनि दफानि कयेकजना तंकरं बरक रगबाय लामा फुनुक जागै चुग्या नुखुंनि बोरै बोसारक जों 1986 नि चिनि बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जों रय रहजाक माने बिसिङा अराउंड 85 बोरै बोसारक जों रहजाक लाहा बसर कायसावया कंटिन्यू 86 नि चिनि 98 जरा रहजाक लाहा ओ बिसिङो जों ताबो 10 जना सक बोरै बुखुक रक जों स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीओ फायवै निजेनि याकुंगो बासा फायलाहा जों ताकफानो 85 स्टूडेंट जत अंमाया फानो 40-45 जों बुखुक सं ताकफानो कायसा प्लेटफॉर्म न जुगाजुग ना लायवै कायसा संपर्क खे जों ताबो संलायखो
हायनि बागैनो उ बदलनो बुंबो आइबि हिनारक जाखा सिस्टार्स बेहने गोबां मा बरक निजेनि दलनो बदलनो मुं आलादा आलादा फेरो हंखे आफानो बुरै रक हंखेनो आइबि सिस्टार्स होला हांखेनो कायसा इमोशनल कनेक्शन कुनो पार्टी करे कुनो धर्म करे कुनो दफा करे कुनो जाति करे कायसा इमोशनल अटैचमेंट बुखाबाय बुखा नांलायजाक गोदालजाक हायनि बागै ताखनो जों फायदिसिनो आइबि बदल दं जों तमा खलायमा हि कायसा कक जों सालायला हांखेसि आनि तब आइबि बदलनि चिन बदलनि बुखुक संना आं नुगो चाकरी माया बिए पास के कामिवन कलाई तंफायो निजेनि गांदा गिन्दिनि चराय खनाय रंनो ट्यूशन फोरोंगै दंगो बा टेलरिंग के बताबक चावै दंगो बसासि चिनि उ बदल उ ग्रुप जे चुक्तै बचुबाचु रजाखा ओंखे उमनो आंवासो के चिना आइबि बदल न जों हाकिन रंबै बदल के थासा के तंलाय माका हाके जों तेबो चिकं चिकं के सामु खाइ थांलाय माने कतर सामु जों खाइलाय जामाया चिकं सामु चिकं यापुरि खेलाय जे खाइमान माने ओंखाय दाबोसो जरा नरगले कयबार आन्तै अ लकडाउन कुनु जागा रग बदा रोखा बा आन्तै र अमनो सावनि थांका हाके जों तो बदल बसि कंजा जत बरक जों चुबु चुगलाय जाया जे जों चुगलायते जों यापुरि खेलाय जाखा जों अमरपुर आमचाइनि तखा कामी हि कायसा व थांनायखा जों 36 फेमिली न उ कामी व थांगै 10 केजी माइरुं दाल किसा सापान रखे रलाय जाखा बिनि परे जों दैसामा कामी वबो थांखा बिलोनिया अरनि वबो जे चुगिया कयक जन परिवार न बरलायखा बनि परे चिनि मथानो जे बरक चिनि सुबचिन्तक जोंनो हामारि रय तंनाय जोंनो नायख्लाय तंनाय तैबो बदल रक दङ बरबो जोंनो साखा जदि सिन्दिरनो अर माइरं तंला हांके जोंनोबो किसा चबादि हि हवै जों बरक नबो जे चुक्तै माइरं रलाय मानि दङ कामिबो थाङै रय माया माइरं बसे जों बरकनो रय रह माने दंगो ओंखे अमु बायखे जों सावन थांका हके थाट विलेज जेताव जों फाइबै खुंथा कामिनो जों काबर खाइमा जाद्रो ओंखा अमो तो खनाव बिलाइ तंथंमानि क गंखा तिनि अपाराव तिनि प्रथमान अपारनि बुङो खानाय 3 नं कलनि पारा कलनि जों सरकार থেকে कलनि माने पारा खालायजोंमोनि गचिन अर जों जतनो तांगै तैयै चिनरनि बरक वा बलतानै बलंनि मिखितनो फालै चलिबाय जामानि के लकडाउन हनै उमानि बिसिङो रुगिनो जों किरिखा के सरकार माने उइ तंदि गांके जों नखरा गैया गांके जोंके सामुं खुमुं तांनायनि बागै असुबिदा रंखा खानानि सिननानि असुबिदा रंखा थांमालिया हिंमालिया गांके सामुं नंनि बागै जों बेलायनि बिब्रान तो तंमानि के ताबो कायसा आं कासुतो सानानि इउनिभार्सिटीनि Banasthali Universityनि जे परि हाइने रक आगि 5 people हा 5 people सं और तिनि साजो खबिमान बागै आनि व्यक्तिगतभावे बेलायनो हामबाय मारो बरनो आं बुखा तंथका आमु हमाले चिनरनि ताखु बुखुरक चिनि आमि आमसा तिनि और 3 नं कलनि 2 नं कलनि आर तै म बुद्धि चन्द्र पाराति खेपलक आ 3टा पारा न मिलुयै बरक सामुं नं सुनो हिसाब सुबाय खालामो बागै आबनि बागै आनि व्यक्तिगतभावे बारे बेलायनो खुसिंखा के खरसा बरक तिनि नगो बेरममा सकरै माइरं गरै मासे माने अमं तंबाय जाव बिदाखौ अ जागाव माइके माने बागै बेलायनो जतनो खुसि खालायनाय हाबे जाखा ओमफ्राय फुंनि थाइकेनो बागनानि नि खानावैनाय आं सावका आं साख्लाय रेखा बर जतनो कुथुमै फैबेगा फुंनि 7टानि थाइकेनो अर जतनो उपस्थिंगै कुथुम लाजामानि नानि बागै लानो मजा बुरै चला जतनो कुथुमै खानि बागैनो फाइबा फाइनारनो आं बेलाय खानानि व्यक्तिगतभावे हामबाय मारगो अमा हाके सिनि रै बरक न सुबामानि बागै बरक तैबो बुसकांगो तैबो काहामखौ फरै बरकनि बदल काहाम खलायनि सामुं तांमानथुं खानि बागै जों बेलायनो
chini borok dofani bagai borok namani bagai belai hamai Dr. Milanane Jomatia Banasthali Rwngkwrwngrok Yugo Rekha Pora Khlai phaijak khoroksha bonokari o Rwngkwrwngrok pori phaijak rono thamja ngei o chubamungni samuno mosoni mankha borokari bo o sane chubamunggo kubunrok tongo